Evo nas. Mi smo tipa jedini stranci u Fontibon kvartu, ono, do sad. Iako ono šećemo kaj 5 minuta, tako nešto. Da. Ali ono, ovo mi se čini onako full lokalni štih kvart. Španjolski je ekipi apsolutno za bananu. Bili smo u pekari, kupili za jest za 4 kune 80 lipa. Ja i dat. Tako da cijene za sad, zadovoljan sam. Biće to dobro. I šta, kaj nam je plan danas? Ono, baci džir, kupit sim kartice, ono da tu imamo neta, ovo ono, jebi ga, ogroman je grad. Jebi ga, treba neke higijenske stvari uzeti, onda ne smrdimo poslije duša, onda čistiti. Sad imamo još onako 65k kod sebe, bre. Dolaresa. Pesos, iako prikazuju kod dolara. Vidim zebre, Ovo je zebra, dragi moji. By the way, imaš kako maramicu? By the way, nemam. Ali tu ti je mini market Kenija, ako ćeš se nabaviti. Ajde da Bagra kupit ono. Čekaj, idem ja. Ok, ima biciklistička staza tu. Hola. 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 ¿Tienes un papel? Like, para nos. Ella está allí en otra, en el otro. Gracias. Do you have un paqueto? Un paqueto? Vale. To je 1800. Pobacila ovaj tu isto. Jesu ti... Ček, možda Ima. ovdje imamo neki melem ili tako nešto, a? Daj, čekaj, ajmo mi... A budemo to kasnije. Ajde, uzmi ti sebi sad što treba. Ovo. How do you say, que hablo aquí numero? Que hablo? 1000. Mil? Ocho. 800. 800. Ah, 800, ok. Vale, gracias. Ok, 1800. Un momento. 2000, so this 2000, 2000. 2 mil. Gracias. Gracias. Y gracias para ti papel. Gracias. Ćao. A nas. Gdje je lijevo, desno? Mi bi se trebali promaknuti tamo prema gradu, ali ono mogu bi provjeriti. Evo nas Bagra. Ovako su, uglavnom su ovako ulice ovdje. Znači, koliko zašla maramica dac? 1800, znači ako je 4k dolar, znači koliko su maramice? To je onako koliko, Manje od znači 40 centi, znači 4 puta 7, 22 kune 80 lipa. To je okej, pukla mi je zanoktica pa je krenula ona blood loss. Evo ga, da vidimo, ok, nije Zagreb najgori, moram priznat. Ima i gorih stvari od Zagreba. I ali u Zagrebu ne možeš kupiti za 5 kuna u pekari, buraz moj, ono. To je. Hvala. Ima tu dućana, pazite i ovo. Mogu bi si ti kupiti pederušu, sine. Mogu bi si ti uzeti pederušu, biti smart guy. Što imaš koliko dođe? Ajmo vidjeti. Hola. Buenas. ¿Cuánto cuesta? 25. De pederuša. 25.000. 25. 20. Dos. 21.000. Ok. Šta breš, to je znači... 1, 2, To je 3, 5 doli. 35 kuna. Previše. Previše. Briješ.
Ti previše? Šta bi ti rekao, koliko bi dao za to? Točno toliko. Stari. Za ovako je. This 25. Oh, todo 20. Stari moj, uzeo bi ovo. Cool. Mislim možda čak i uzeo. Check. Can I try? Probar? Sad ti daj neki verdict, ono koja je to šema. Bagro ga ne mora ni zakvačiti, ono treba ga malo zakvačiti. Sad ćemo odraditi neki pregovaračke sposobnosti daca. Sad ćemo vidjeti za koga će on izaći. Znači ženska je rekla 35. 35 kuna. Hoće li dac uspjeti to spustiti? Ajmo vidjeti. Kupovanje torbice u Bogoti. Nije bilo 21. Pa sad ćemo vidjeti koliko ćete oplatiti. Preko $5. Ček ovo, žiperi su malo. A tu ima još ovih sranja. Je nice. Ima tu još jedan za 30 kuna. Ja sam oplatio 150 u Hrvatskoj. Gledaj. 150, a? Shit. Još je ono. Vale, bien. Un preguento, un descuento. ¿Qué zaguer tu cuánto? 20, 21? 23 te lo digo. 23. 23, so to je, samo malo, to je 23. $5. 20? 20? 20? Ok, sad give you 20. Znači skinuli smo za doli negdje. Mucho turistas. Or no turistas? Aquí? Poco turistas. Poco, sí. Ustedes no turista. Todo ustedes. Para aquí. Čekaj. 10. Shit. Čekaj. Magra nema dovoljno cash. Nema magra. Ok, 50. What? ¿De dónde de Estados Unidos? Croacia. Sí. Trabajo y chill. ¿Y dónde trabajas? ¿Te han hecho un bolsito o no? No. Gracias. PC. Remote. PC. Remotado. Trabajo para laptop. Computer. Sí, computer. ¿No tiene los 20 sencillos? ¿Qué? Imaš ¿Tiene los 20. 20 sencillos? 20. Ovo je para... Kuna. ¿Tú sabes Croacia? ¿Tú sabes dónde está Croacia? Pues él lo escuchaba en las noticias y eso, pero pues no. Europa. Sí. Italia. Balkan. Italia o Croacia. Sí. Italia, Mera Adriatica, Croacia. Croacia. Mucho mer, mucho bien mer. Bien mer. Y aquí, mer, bien, medio, no bien. Barranquilla. Barranquilla. Ok. ¿La Barranquilla. comida qué tal les ha parecido acá? Ok. ¿Bien? Ok. Bueno. Vale. Hoćemo comida. čelo. Ajde. Gracias. Gracias para... Estén bien. Vi sad. Šta bi trebali tamo prema ono res? Ok, Magra si je dola skinula sa ove Znači torbice. da si uspio barganet, ovo spustio je za 7 kuna. Le Especial Carpas, Bogota. Old school. Ovo je koliko prevozio kad je Pablo bio živ. Ćemo ga... Ovdje ćemo ići jest. Kad ćemo ići jest? Mogli smo i sad. Da, moramo do ATM-a. Evo imamo KFC ovdje, znači to je KFC, znači da nam je tamo. Znači Bagra ide sad jesti, ja se nadam da nećemo potrošiti više od 15 kuna po osobi. Za ono dobar meal. Za dobar meal. Samo se referira ono da je $4 i ono na temelju toga neki ono pregovaraš. Da, evo nas na glavnoj ulici Bagra koja prati ovaj serijal Fontibon. Mientras manejas tranquilos.
Znači sladoled je $6 i neki su manji od $1. Znači oko 5-6 kuna je ovdje kuglica. Sad ne znam kakva je to kuglica. Izgleda malo ekskluziv, oreo keks i ovo ono. Bagra ima masku. Bagra ima masku, Bagra će ovdje robu kupit. 44, $10. Kukumijere. Klasika preko prva. Hola. Just walking. Gledi avokada, stari. Čokolova avokado. What's that? Avocado? Avocado. Quanto costa uno avocado? Esos 4 detrás de 5 y los verdecitos a 3. 4,000 pesos. 4,000, 4,000, $1. 1.5. 1,5. Where are you from? Croatia. Ah, Croatia. Tu Okay. sabes Croatia? No. No? Europa. Italia. Yeah. Italia. Oh, I Croatia. know. You know. But no Hola, speak amigo. Ukrainian. Hola. No, Ukrainian. Croatian. Hablas inglés? Croatian. Hablas inglés? Yes, Little yes. bit. A little bit, nice. What is your name? Johnny. David, nice Johnny. to to meet meet you. you. That's an English name. Johnny. Yeah, Johnny. But you call it, you pronounce it like Yoni. Okay. Yoni. So how do... Are you from Honey? Venezuela? You're from Venezuela? Venezuela. Caracas. Sur de Venezuela. Okay. Sao Bolívar. And Guayana. for how long do you work in Colombia? ¿Cómo? For how long do you work in Colombia? Discipline is this man. It's I have been in here 2 years and a half. 2 years. 2 years. Okay. And how is it in Venezuela right now? Venezuela good or bad now? Oh, but Bad. So you don't come back when you move to here to Bogota. You don't come back to Venezuela to your home. no, I know back to Venezuela. Familia? No. Familia Venezuela, Familia no? todos. Situation in Venezuela, crisis is very bad. Tu familia in Venezuela? Yeah. My mom, my brother, my uncle. And only you come to Colombia? Yeah. And you manage to sell, good sell here? Yeah. See, profit good. Što ćemo riješiti ovi avokado? Ajmo jedan uzeti. Jel imaš? Da. $1, $1. How much is one? $1? $4,000. 4. 4 komada. Ma jedan uzmi, što ću podnositi. Ok, uno. One piece. Uno. Today? Today. For today? For today. Uno para hoy. Tu uno. Un bolsa. Gracias, Johnny. Gracias, Yoni. Thank you for you. Thank you. Thank you and enjoy, mate. You're welcome. Good luck. Bye, enjoy. I tako ekipa, čuje se glazba na svakom uglu, fakat je živa, ona me gustas. Hola. Hola. Pitam jel ima. Colombiano electricitat adapter. Acá, Adapter. Tres, Virea. Sí. Ya te lo traigo. Sí, lo Tienes Yo tú. tengo. Aquí. Sí. Aquí. Ya. Espérame, ya se lo traigo. Espérame acá. Ya se lo traigo. Ona bi skočila do dućana, nismo pitali koliko košta. A pitat ćemo sad. Jer Brenda nećemo imati dovoljno stari, onda ćemo Rećemo da idemo na ATM, da.
200.000 je $50. 300 kuna. Koji? Znači ovo su Oriđiđi stvari tu, a? Oriđiđi? Pa ono. Gle cijeni. More or less. Aj vidiš da to Adidas shop. Da gore. Ova ne isto Venezuela. A? Mislim da i ona, a ima tu, gle. Je li to? Sí, Ajá. ¿Cuánto? 10.000 pesos. 10.000. 10,000. Ajá. 10,000. $2. Pesos. To je to 14 A ti imaš jedan uopće? Let me check. You just check if you have the dinero. This. Ese. Ajá. Okay. Here we go. Vale. Gracias. Bueno, siempre a la orden. Gracias. Bueno, que estés bien. ¿Cómo te llamas? Lisbeth. Lisbeth. Soy David. Nice to meet mucho you. gusto. Tu Venezuela? Venezuela. Sí, yo soy de Venezuela. Para qué mucho tiempo en Bogotá? 4 años. 4 años. Ajá. Johnny, 2 años. Venezuela, Johnny, avocados. Ah, ok. Ah, ¿usted? Sí. Ah, chévere. And, kako se zove? A? Kako se zove? Te llamas? Lisbeth. Lisbeth. Elizabeth? No. Lisbeth. Lisbeth. Ajá. Ok. Mucho turistas. ¿O no turistas? No, casi no. Fontibón no. No, en el centro de Bogotá sí. En el centro sí he visto allá. And tú sabes ATM. ATM. BBVA. No. Bank. No. Bank. ATM. Aquí. Dinero. Cardo, Ah, dinero. Para cambiar. No para cambiar, para... Cajero. Un cajero para sacar dinero. para Sí, sacar Pero, dinero. ¿qué banco? BBVA. Ah, sí. Ese queda allá abajo, donde ves esos árboles. Pronto. ¿Ok? Sí. Allá consigues ese cajero. Oh, Derecha, ajá. ok. Gracias. De nada, Gracias. Gracias, enjoy. Bye bye, Elizabeth. Stari moj, ono. Ovo je Venezuela. Da. Zanimljivo, ali ono masu, ne znam sve točan broj, ali ono masu ljudi je emigriralo poslije onih sranja koje je bilo s onim mojim kraj. Preko tog parka, da. Aleo. Sí, por eso. Donde te cojan con la mano las estrellas, donde te duermas con el ruido de la mar. Evo to su sambaje. To je onaj, kako se ovo zove? Lechon. Hola. Buen día. ¿Cuánto costa una lechón? 10, 12 y 14. 12 y 14. 10, 12 y 14. Pruébala. Oh, gracias. Dobar, a? Bien, muy bien, Gracias. muy bien. A la orden. Kako se kaže, 30 minuta. Muy bien. Banco, 30 banco, minutos. mi comeback. 30 minutos. Ok, Está bien, estamos a la orden. gracias. See ya. Sí, hasta luego. Stari moj. Ajmo do parka, pa ćemo onda skući. Da, a tu je rekao negdje. Eno, BBVA. Yeah. Tamo.
Policija čuva da nema problema.